I gdje ste ljudi ovdje? Extreme Boys, a snimamo GTA San Andreas. Kao što vidite, upravo ulazim u taksi. O da! Da vidimo kuda ćemo da idemo. Tuda možda vidimo, okej. Da vidimo da li mogu da nađem mjesto koje mogu da ofarbam. Da vidim, ovdje nije to. Ovdje ćemo se ofarbati. Okej. Koje mislite da će boje? Mislim crveno. Da vidimo. Ne, nego brown izgleda. Okej, pa idemo. O da. Kao što vidite, ovdje u mapi, ovo crveno, to je moja kuća. Živim ja na plaži, tako to samo da znate. Sada da vidim gdje ću da idem. Okej, ovuda tuda. Okej, ići ćemo, malo se slupamo u ovu moriju. Da, to je to, slupanje u moriju. Ali bih sada popio limon da bežim. Beži, 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 beži. Okej. Ja, monte, nemojte da me ubijete, molim vas! Okej. Okej. Bum. Beži, beži, mali pero, beži. Beži! Ne, ubit će me. Znam, eto, gotov sam, eto, jao. Vidimo, sad ćemo se spanovati. Okej, KJKSZPJ. Okej, ti da aktiviram da nađem. Rukavic! Rukavic! Ne, tako molim. Beži, mama. Ne. Možete vidite, upravo negdje moramo otići. Okej, beži, 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 beži. Ja moram sada da bežim. Kažem. Što mi... Znate da policija, što više žubite policajca, to više dobijete zvijezda. Okej, na motor. Okej. Kao što vidite, na motoru smo, pa... Ne, bežimo od morije. Ko voli ovdje moriju? Ja ne volim moriju. U samom životu tu volim, ali ovdje me... Ovdje je glupa. Bogom! Cap, cap, cumanju, da! U Hollywood! Okej, to znam. Što se mi ne bude? Okej, ne mogu se popnem, jao! Okej, zašto ćemo ovdje za sada, najbolje, jer vidimo se u sljedećoj epizodi. Like, share i subscribeujte, nadam se vam se svidjelo i s Bogom!